Kada se pre 4 godine Ana Kononenko preselila iz Rusije u Srbiju, želela je da njena deca stres zbog menjanja životne sredine što bolje podnesu. Kako je za svoju decu želela da odrastaju na što zdraviji i kreativniji način, Ana je na ovim prostorima otvorila nešto jedinstveno – studio slikanja peskom. U savremenom životu čovjek je stalno pod stresom sada i nedostaje nam kontakt sa prirodom. I u našem studiju bukvalno vi to možete da uradite, da dođete sebi, da se setite da ste kreativne, da imate maštu, da se suočite sa svojim ja. Pesak deluje umirujuće, pa su prednosti slikanja na pesku mnogobrojne. Pesak ima opuštajuće dejstvo, koristi se kao antistres tehnika, takođe slikanje peskom razvija finu motoriku, kreativnost, a sam pesak se koristi i kao jedna od vidova psihoterapije za decu i za odrasle. Programi koji se odvijaju u školi povoljno utiču na razvoj dece, kao i dece sa smetnjama u razvoju, i to na polju koncentracije, memorije, mišljenja, jačanje samopouzdanja i donošenja samostalnih odluka, poboljšanja komunikacije između roditelja i deteta. Za slikanje na pesku nije potreban talenat, a preporučljivo je i za decu, ali i za odrasle koji bi da se oslobode od stresa. Mnogi umetnici u svetu, ali i kod nas, opredelili su se upravo za slikanje na pesku. Slikanje na pesku sam zavoljela preko toga što sam radila diplomski rad i onda sam shvatila da je to tehnika gde se koriste prirodni materijali, što meni odgovara i vrlo je unikatna i spontana dosta. Slikanje na pesku je postalo popularno još 30. godina prošlog veka, a u današnje vreme doživljava ekspanziju. Na mnogim takmičenjima za talente sve je više onih koji pokazuju svoje zavidno slikarsko umeće peskom. Mirela Živković, televizija Pink.